Pa, pripreme teku dosta dobro. Dosta dobro, jako sam zadovoljan sa pristupom, odazivom na treningom, angažmanom na treningu. Ima još malo vremena za neke finesice samo, nadam se da će nas vrijeme poslužiti, da neće biti nekih prevelikih pljuskova, da možemo treti još tih par treningića. Ovaj turnir Zaprešić Open im je ujedno rečeno zadnja prilika da se možda malo više dokažu. Pa očekivanja od prvenstva su naravno da prvo prođemo grupu, tako da budemo u gornjem domu, gdje se onda opet možemo boriti za nešto dalje. Znači, prođemo grupu, među top 8 smo. Europsko prvenstvo je opet kvalifikacijsko za europske igre koje su u Krakovu, ako se ne varam, sredinom 6. mjeseca i da bi se kvalificirale tamo moraju biti među top 7 reprezentacija, tako da ujedno rečeno, ako prođemo grupu skoro pa smo to osigurali, makar nije tako, ima još puno posla za odraditi, a i u nekoj varijanti još uvijek mogu izboriti svjetske igre na Baliju, ali to ćemo, kada kažem, to je ujedno rečeno manje bitna stavka, idemo prvo proći grupu, izboriti te europske igre i probati ostvariti što bolji rezultat na europskom prvenstvu.